Ungjilli sipas Markut, kapitulli 7. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο το 7ο κεφάλαιο, αδελφέ, παρακαλώ. Një sekondë. Ναι. Kapitulli 7, varesti 27, 28, 29. 29. Por Jezusi tha, leri më parë fëmijët të ngopen, sepse nuk është mirë të merret buka e fëmijëve dhe të hidhet klyshve të qenve. Por ajo i përgjigj dhe i tha, mirë po flet o Zot, por edhe klysht në tryez han thërrimet e fëmijëve. Atëherë ai tha, për këtë fjalën tënde, shko, demoni doli nga vajza jote. Këto janë varjet për cilët bëhet pyetje. Një shpjegim për to. Αδελφέ Αντώνη, έχουμε μια ερώτηση. Ναι, ακούω. Είναι στο 7ο κεφάλαιο του κατά Μάρκο, 27-20. Έβδομο κεφάλαιο λοιπόν κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Το 7ο. Ποιο εδάφιο? Από το 27, 28 και 29. Ναι. Αφήστε τα παιδεία να χορτάσουν. Λέω δε Ιησούς είπε προς αυτήν, άφες πρώτον να χορταστούν τα τέκνα, γιατί δεν είναι καλό να λάβει κάποιος τον άρτο των τέκνων και να ρίξει στα κοινάρια. Ναι. Και εκείνη είπε, Κύριε λέει, και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα. Αυτό το θέλετε? Και το 28. Ναι, Και το ναι, 29, ναι. συγγνώμη. Ναι. Εδώ αδερφοί μου, για να το καταλάβουμε, αυτή η γυναίκα δεν είναι Εβραία. Këtu vëllezër që ta kuptojmë, ajo grua nuk është hebre, nga hebrejt. Είναι Ελληνίδα, είναι εθνική. Është jo hebre, pra është greke Και είναι στο γένος Σιροφίνισσα. dhe është nga Sirofenika Και ζήταγε να θεραπευτεί το παιδί της. dhe kërkonte Zotit që t'i shëronte fëmijën e saj. Ο Κύριος μας βλέπει την πίστη αυτή της γυναίκας Zoti jon e shef besimin e asaj gruaje και τη δοκιμάζει πολύ σοβαρά. dhe provoi seriozisht. Το έκανε ο Κύριος αυτό για να δούμε εμείς τι έχει μέσα της αυτή η γυναίκα. E bëri Zoti këtë që të shohim ne se çfarë kishte brenda saj ajo grua. Ο Κύριος ήξερε από την αρχή αυτή τη γυναίκα τι έχει μέσα της. Zoti e dinte që nga fillimi se ç'kishte brenda saj ajo grua. Και ο Κύριος θα λέγαμε σαν να την προσβάλλει. Dhe Zoti do të thoshim sikur e ofendoi. Εμείς αν είμαστε θα είχαμε προσβληθεί. Po të ishim ne, do të ishim ofenduar me këtë që tha. Λέει ο Κύριος, αφήστε πρώτα να χορταστούν τα παιδιά, I thot Zoti, leri përpara të ngopen fëmijët, γιατί δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσω στα σκυλιά. sepse nuk është mirë të heq bukën fëmijëve dhe t'u hedh qenvet. Με λίγα λόγια της λέει ότι τα παιδιά είναι οι Ισραηλίτες και τα σκυλιά είναι τώρα η Σιροφίνισσα, η εθνική, εμείς οι υπόλοιποι. Me pak fjalë, fëmijët janë izraelitët, kurse qenë janë Sirofeniksja dhe ne gjithë tjerët, jo hebrejnë pra. Αν είμαστε εμείς, αν αυτή η γυναίκα είχε έστω και λίγο εγωισμό μέσα της, θα εναντιονότανε, με πρόσβαλε. Εγώ ήρθα να με θεραπεύσει και με λέει σκυλί. Ajo grua po të kishte shumë pak krenari brenda saj, do të ofendohej nga ajo fjalë. Unë erdha që t'i kërkoj të më shëroj fëmijën dhe ky me flet më ofendon të më thot qen. Αλλά αυτή η γυναίκα είναι ταπεινή γυναίκα, πολύ ταπεινή. Por jo, ajo grua është shumë e përulur. Κύριε λέει, και τα σκυλάκια δεν τρώνε κάτι ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Zoti thot edhe qend nuk hanë thërrimet që bien nga tovolina. Εγώ ένα ψίχουλο θέλω. Unë një thërrim e dua. Και ο Κύριος μας θαύμασε αδερφοί.
Dhe Zoti jon u mrekullua me besimin e Σε saj. άλλο Ευαγγελιστή λέει, όχι, είναι μεγάλη σου η πίστης. Në një ungjill tjetër thot, o grua i madh besimi yt. Είναι και ταπεινή και πιστή. Është edhe për ulur, edhe besimtare me shumë besim. Δεν πειράζει αν μας προσβάλλει κάποιος καμιά φορά. Μη στεναχωριόμαστε. Pra nuk prish punë nëse na ofendon ndokush, të mos mërzitemi. Μερικές φορές εμείς δεν θέλουμε να μας προσβάλλει κανένας. Shpeshherë ne duam të mos na ofendoj askush. Για σκεφτείτε τον Κύριό μας, αδελφοί, τι προσβολή του κάνανε. Ja mendoni Zotin tonë, vëllezër dhe motra, se sa e ofenduan. Τον κοροϊδεύανε. Ποιον? Αυτό είναι που μας έφτιαξε όλους. E tallnin kë atë që na krijoi të gjithëve, Το δημιουργό μας. krijuesin ton. Εδώ πέρα αυτή η γυναίκα, εντάξει λέει, είμαι σκυλή, τι να κάνουμε, αυτό είμαι. Këtu kjo grua thot e mirë, thot çfarë të bëjmë, ajo jam qen si ti. Εμένα μου δίνεις κάνα ψίχουλο όπως τρώνε τα σκυλάκια. Mu më jep ndonjë thërrime ashtu sikur se han qend. Για σκεφτείτε όμως ότι αυτά τα ψίχουλα βγάλανε το δαιμόνιο. Ja mendoni se ato thërrime nxorën demonin nga e bia. Και καμιά φορά νομίζουμε εμείς πως είμαστε τόσο πίστη έχουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε ψίχουλα. Sepse nga një herë ne mendojmë se kemi kaq besim, por as sa një thërrime nuk kemi. Αν τα ψίχουλα βγάζουν δαιμόνια, καταλαβαίνετε. Po të ishte, domethënë, në qoftë se thërrimet dëbojmë demonet, e kuptoni se ç'bëhet. Ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη και σε εμάς. Zoti të na shtojë besimin edhe ne. Αλλά ο Κύριος θα πει, βλέπετε τι θαυμάζει αυτή τη γυναίκα. Όχι είναι, λέει. Θα πει σε άλλη ότι μεγάλη σου η πίστη. Por Zoti e shohim se mrekullohet me atë grua, që i thot, o grua i madh besimi yt. Γιατί ταπεινώνεται και ο Θεός την ευλογεί. Sepse për ulet dhe Zoti e bekon. Amen. Amin. Një pyetje tjetër vëlla Pascal. Po. Kam disa ditë kur lutem, më duket sikur kam një kuror mbi kokë. Më mpihen buzët dhe fytyra, fjalët më ngatërrojnë, më pas ndjej një kënaqësi, çdo të thotë e gjitha kjo. Αδελφέ ερώτηση. Έχω περίπου 10 μέρες, όταν προσεύχομαι μου φαίνεται σαν να έχω ένα στέφανο στο κεφάλι, μου μουδιάζουν τα κύλη και το πρόσωπο. Μου μπερδεύονται τα λόγια και μετά μου έρχεται μια μεγάλη ευχαρίστηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο αυτόν. Kështu e ka vizituar fryma e shenjtë këtë njeri. Είναι πάνω του το Πνεύμα το Άγιο και να μην δειλιάζει, να ανοίξει τώρα το στόμα του εκεί στην προσευχή, να του δώσει ο Κύριος και πολλές γλώσσες. Është mbi të fryma e shenjtë, pra dhe të mos hezitoj që t'i japë Zoti edhe shumë gjuhra. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα έχει επισκεφτεί, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Fryma e shenjtë e ka vizituar, nuk e di nëse është grua apo burr. Έχει επισκεφτεί πάντως τον αδερφό μας αυτό ή την αδερφή μας και απλά η αδερφή δεν πρέπει να το καθυστερήσει. Εφόσον είναι πάνω της το Πνεύμα το Άγιο, να μείνει στην προσευχή, να της δώσει ο Κύριος πολλές γλώσσες. Fryma e shenjtë e ka vizituar vlla apo motër qoftë ajo, por të qëndrojë në lutje dhe t'i kërkojë Zotit që ta përmbushë me frymë të shenjtë. Και να μην δειλιάζει όταν της έρχεται κάτι στο στόμα να το λέει και το Πνεύμα το Άγιο θα της δώσει κι άλλα παραπάνω. Dhe të mos bëjë mbrapa, por kur të vijë diçka që ta nxjerrë nga goja e tij nëpërmjet frymës të shenjtë, ta nxjerrë dhe fryma e shenjtë do t'i japë edhe të tjera pastaj. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σιγά σιγά την ενισχύει για να αυξηθεί η πίστη της, γιατί φαίνεται είναι λίγο φοβητσιάρα η αδερφή αν είναι. Fryma e shenjtë do të vijë, por nga që e shikon se ka frikë, domethënë nuk mund të bëhet e dukshme mbi te. Και ο Κύριος προσπαθεί να της αυξήσει την πίστη τώρα για να της δώσει την ευλογία του. Dhe Zoti mundohet tani t'i shtojë besimin që të mund t'i japë bekimin e tij. Μην το αφήσει τώρα να πέσει στα γόνατα όμως και να ζητάει, Κύριε, δώσε μου γλώσσες πολλές και να της δώσει ο Κύριος πολλές γλώσσες. Dhe mos e lëre për të bjerë në gjuhën të lutë dhe t'i kërkojë Zotit që t'i japë shumë gjuhra.
Amin. Te letra e dytë drejtuar Letra e Timoteut. dytë, kapitulli 4, Po, rreshti? testi i parë. Vetëm rreshti i parë. Po, atje kam pjetin. Po të përbej pra përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht që ka për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur në dukën e tij dhe në mbretërinë e tij. Po, atje është. Tani pjetja ashtu siç e lexoj, siç e kam që thot këtu. Krini zonda si në krus të gjallit të vdekurit. Kush janë të gjallët, kush janë të vdekurit? Se llafi i Zotit thotë që ne që besuam te Krishti, kaluam nga vdekja në jetë dhe nuk gjykohemi. Atëherë, nëse nuk gjykohemi, se thotë të gjallët dhe të vdekurit. Kush janë të gjallët që gjykohen, kush janë të vdekurit, që thotë që janë epifania aftu. Me thënë, kur është kjo? Më shumë të shpjegoj kush janë këta të gjallë dhe kush janë këta të vdekur. Amin. Okej. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο δεύτερο Τιμόθεο, αδελφέ Αντώνη, Ναι. το πρώτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου. Ναι, λέει ότι μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς Ναι. είναι τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Ποιοι είναι οι ζώντες και οι νεκροί, γιατί για τους ζώντες λέει ότι δεν θα τους κρίνει τους ζώντες. Κάπου αλλού. Σωστά το λέει η αδερφή. Σάκτε θot μότρα. Για να καταλάβουμε αυτό το εδάφιο, μιλάει εδώ πέρα ότι δεν μιλάει μόνο για την ημέρα της επιφάνειας, μιλάει εν τη επιφανία και βασιλεία. Είναι δύο γεγονότα. Që ta kuptojmë këtë, nuk flet vetëm me ardhen e tij, por me ardhen e tij dhe me mbretërinë e tij. Janë dy gjëra këto. Ardha e tij dhe mbretëria e tij. Στην αρπαγή της Εκκλησίας εμείς απλά θα λάβουμε το μισθό μας. Εμείς δεν θα κριθούμε. Në rrëmbimin e kishës, ne thjesht do të marrim shpërblimin ton, ne nuk do të gjykohemi. Θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, όπως λέει στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους και 12 εδάφιο. Για διαβασέ το να το δεις. Do të qëndrojmë përpara Krishtit për të marrë shpërblimin tonë, është tek letra e parë e Korintasve. Pesto alimia dhe fepujne, së proto 5 Κορινθίου. κεφάλαιο Ναι. Δεύτερη. και νομίζω 12 εδάφιο. Κάτσε να το βρω. 10 edhe. 10. Κοντά έπεσε. Atëherë është tek Korintasi 2, kapitulli 5, paragrafi 10. Po, Okej. sepse ne të gjithë duhet të dalim përpara këmbëve të Krishtit, që secili të marrë shpërblimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Εμείς λοιπόν δεν θα σταθούμε στην κρίση, αλλά στο βήμα του Χριστού για ανταμοιβή. Όχι για κρίση, για ανταμοιβή. Nuk do të qëndrojmë përpara Krishtit për të gjykuar, por do të qëndrojmë përpara Krishtit për të marrë shpërblimin. Δηλαδή θα μας δώσει το μισθό μας ανάλογα με το πόσο εργάζεται ο καθένας. Thot do të na japë shpërblimin ton sipas asaj që ka punuar gjithë secili. Γιατί ένας μπορεί να έφερε 5 ψυχές στο Χριστό και να σκανδάλισε άλλες 3. Sepse dikush mund të ketë sjell 5 shpirtra në Krishtin dhe të ketë skandalizuar 3 të tjerë. Γι' αυτό λέει είτε καλόν είτε κακόν. Për këtë arsye thot pra qoftë vepra të mira apo të këqija. Εδώ όμως αυτό που λέει τώρα στη Β' Τιμοθέου δεν είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, εδώ είναι στην επιφάνεια. Këtu kjo që thot tek letra e 2 të Timoteut nuk është pas rrëmbimit po të είναι αδελφέ πες το άλλη μία συγγνώμη. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο Β' Τιμοθέου τώρα που διαβάσαμε το πρώτο εδάφιο. Ναι, πότε είναι τα χρονικά. Αυτό είναι όταν κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων στην επιφάνεια. Kjo është kur të vijë Zoti me gjithë të shtetit e tij, pra në ardhen e dytë të tij. Λέει θα κρίνει ζώντας. Thot do të gjykoj të gjallët. Γιατί όσοι θα έχουν στραφεί εναντίον τους στον Αρμαγεδόν θα τους σκοτώσει όλους. Sepse kush do të jetë kthyer kundër tij në luftën e Armakedonit, do t'i vrasë të gjithë. Αυτοί θα είναι δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Εγώ λέω 400, λένε 200 και 200 εκατομμύρια να είναι. Θα είναι τρομερός ο αριθμός που με ένα λόγο θα πεθάνουν όλοι. Me një fjalë të Krishtit do të vdesin të gjithë.
disa thojnë 200 milion, por edhe sikur 200 milion të jenë, shumë janë pra. Me një fjalë të tillë do t'i zhduk. Σε αυτούς θα δώσει κρίση ενώ ζουνε ακόμα, θα δώσει ένα λόγο και θα πεθάνουν όλοι. Atyre pra, ndërsa janë të gjallë, do t'u japë gjykimin kur të jenë të gjallë, do me thënë me një fjalë të tij që t'i zhduk. Όταν όμως μιλάει για τους νεκρούς, Ky është gjykimi pra për këto të gjallët. Kurse kur flet për të αυτοί θα vdekur, αναστηθούν στο τέλος της χιλιετής βασιλείας, të vdekurit janë ato që do të ringjallen në fund të 1000 vjeçarit. θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο και να κριθούν. Do të qëndrojnë përpara thronit të bardhë për të gjykuar. Γι' αυτό εδώ πέρα χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Për këtë Εν τη arsye, επιφανία και εν τη βασιλεία. për këtë arsye këtu përdor dy fjalë. Pra me ardhjen e tij dhe me mbretërinë e tij. Το ένα λοιπόν, τους ζωντανούς, όσοι τα βάλουν μαζί του, θα τους κρίνει κατευθείαν, κατεβαίνοντας ο Κύριος από τον ουρανό. Njëra pra është për të gjallët, kur të zbres Zoti nga qielli, do të gjykojë me një fjalë. Και οι υπόλοιποι, λέει, των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 χρόνια, θα πει στην Αποκάλυψη στο τέλος. Dhe në fund të zbulesës thotë të tjerët nuk jetuan derisa u bë gjyqi përfundimtar. Ο Κύριος όμως θα βασιλεύει αυτό το διάστημα. Por Zoti do të mbretërojë në atë kohë. Γι' αυτό λέει εν τη βασιλεία αυτού. Për këtë arsye thotë në mbretërinë e tij. Και ενώ θα βασιλεύει, θα στραφούν πάλι τα έθνη εναντίον του. Dhe ndërsa akoma do të thënë është kur mbretëron, kombet do të kthehen kundër tij. Θα τους θανατώσει όλους αυτούς πάλι. Do t'i vrasë përsëri të gjithë ato. Και θα εξαφανίσει τη γη και τον ουρανό και θα στήσει ένα λευκό θρόνο. Dhe do të zhduk qiellin dhe tokën dhe do të vendosë fronin e bardhë. Και θα κρίνει όσοι ζουν εκείνη την εποχή και όσοι είχαν πεθάνει. Dhe do të gjykojë të gjithë sa do të jenë gjallë në atë kohë dhe të gjithë ato që kanë vdekur. Μετά, για να το καταλάβει η αδερφή, η ημέρα του Κυρίου είναι μία ημέρα η οποία δεν είναι ηλιακή σαν τη δική μας. Pastaj që të kuptojmë, një ditë për Zotin nuk është si dita jonë, domethënë ditë diellore, 24 orëshe, Είναι όπως τις ημέρες στη Γέννηση. por është sikur ditët që shohim tek zbulesa, Δεν είναι, tek zanafilla, ναι, στη Γέννηση, στη δημιουργία, δεν είναι ημέρες ηλιακές. tek libri i parë si quhet, tek zanafilla, nuk janë ditët që thot për një ditë, nuk janë ditët sikur ditët tona. Γιατί τον ήλιο τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα. Οι άλλες μέρες τι μέρες είναι? Sepse diellin e krijoi ditën e katërt. Ditët e tjera çfarë bëri? Είναι μία χρονική περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο κρατάει. Por dita për Zotin është një periudhë kohore ku ne nuk e dimë se sa kohë ka. Γι' αυτό θα πει ο Πέτρος τώρα στη Β' επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο. Për këtë arsye thot Pietri në letrën e dytë të tij në kapitullin Αν θέλει να το διαβάσει, ότι μία ημέρα είναι για 1000 χρόνια και 1000 χρόνια για ημέρα μία. Ναι. Sikur thot tek Είναι Pietris, Πέτρου Β, τρίτο κεφάλαιο. Ναι. Te kapitulli 3 i Pietrit thot një ditë për Zotin, dita e Zotit, Και διαβάζει από το 8 μέχρι το 14. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vijnë në pendim. Dhe ditë e Zotit do të vijë si një bjedhës natën, atë ditë qejt do të shkojnë në krisëm, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe vepra dhe toka që janë atë do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, sidomos duhet të kemi një sjellje të shenjtë të perëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës Perëndis, për shkak të së cilës qejt marrin plak do të treten dhe elementet e konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne sipas premtimit të tij presim qej të rinj dhe tokë të re, në cilën banon drejtësia. Amin. Προσέξτε εδώ πώς το λέει ο Πέτρος. Να μην σας διαφεύγει αυτό, δηλαδή μην σε ξεγελάει αυτό, μην το χάνεις. Shikoni që thot Pietri këtë, të mos ju ikë kjo thot, të mos e humbim këtë.
ότι μια μέρα του Κυρίου είναι σαν 1000 χρόνια. Mos ta harrojmë këtë gjë se për Zotin një ditë është si 1000 vjet. Στο ψαλμό λέει και σαν φυλακή νυχτός, δηλαδή και σαν 3 ώρες, πιο λίγο από μια ημέρα. Kurse tek psalmet thot sa një roje e natës, domethënë 3 orë, përpara se për 3 orë, sikur ishte një 3 orësh. Και λέει τώρα ότι δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, Dhe thot tani se nuk vonon Zoti për të plotësuar premtimin e tij. απλά περιμένει, θέλει να σωθούν όλοι. Thjesht pret se don të shpëtohen të gjithë. Προσέξτε τώρα από πού αρχίζει η ημέρα και πού τελειώνει. Shikoni tani se nga ku fillon dita dhe ku mbaron. Θα έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτή. Do të vijë, thot, dita e Zotit si vjedhësi natën. Ποιο γεγονός είναι αυτό? Cila çështje është kjo? Η αρπαγή. Është rrëmbimi. Το μόνο άγνωστο είναι η αρπαγή. E vetmja gjë e panjohur është rrëmbimi i kishës. Δεν το ξέρει κανείς μας αυτό πότε θα έρθει ο Κύριος. Είναι ο άγνωστος χ. Nuk e din askush prej nesh, është e panjohur pra. Μετά από την ώρα που ο Ισραήλ θα φτιάξει το ναό και θα κάνει τη θυσία, έχουμε 2300 ημερονύκτια μέχρι την επιφάνεια. Pastaj kur të bëhet tempulli i Solomonit, kemi 3 vjet e gjys, domethënë. Δεν είναι πια η δεύτερη έλευση, δεν είναι σαν κλέφτης τη νύχτα. Pra ardhja e dytë e Krishtit nuk është sikur vjedhsin mes natës. Είναι προσδιορισμένη πότε θα έρθει. Është e përcaktuar pra se kur do të vijë. Αυτό που δεν ξέρει κανένας είναι η αρπαγή. Αυτό είναι το άγνωστο. Por ajo që nuk din askërkush është rrëmbimi. Kjo është e panjohura. Προσέχτε τώρα. Θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέπτης και τη νύχτα. Shikoni tani, do të vijë dita e Zotit si vjedhësi natën, Στην οποία τώρα η μέρα në të cilën kjo ditë θα εξαφανιστούν οι ουρανοί και η γη. në këtë ditë do të zhduken qiejt dhe toka. Θα διαλυθούν Do të konsumohen και θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη. dhe do të krijojë qiell të ri dhe tokë të re. Πότε γίνεται αυτό? Kur bëhet kjo? Στο τέλος της χιλιετίας δεν γίνεται. Në fund të 1000 vjeçarit bëhet kjo. Άρα λοιπόν η μέρα του Κυρίου αρχίζει από την αρπαγή που κατεβαίνει ο Κύριος και αρπάζει τους πιστούς. Atëherë pra dita e Zotit vazhdon nga dita që Zoti rrëmben Και τελειώνει όταν κάνει την τελική κρίση. Αυτό που μας διάβασε η αδερφή, εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. dhe mbaron kur të bëhet gjyqin përfundimtar, pra në mbretërinë e tij dhe në cilën tjetra. Δεν ξέρω αν την κάλυψα γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι αν προσέξει είναι κατανοητό. Nuk e di Po e kuptova, thuaj vllajt, nuk e kisha kuptuar kështu, po e kuptova ακριβώς. Το κατάλαβε η αδελφή, λέει. Και θα την ευλογήσει. Αμήν. Γιατί αυτά είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι δύσκολα και... Janë të vështira, thot vllai këto. Motra, më fal 1 minutë, sa ta mbyllim çik këtë çështje, pastaj mund ta bësh pyetjen tjetër. Atëherë vëllezër, me që jemi këtu te 2 Korinthasve kapitulli 5 rreshti 10, mirë është që ta rregullojmë. Sepse te Bibla në shqipe kemi të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, edhe shumë vëllezër ngatërrojnë me këtë gjë. Te 2 Korinthasve kapitulli 5 rreshti 10. E sakta është sepse të gjithë duhet të dalim përpara këmbëve të Krishtit, jo përpara gjyqit të Krishtit, përpara këmbëve të Krishtit, se bëhet fjalë për ne besimtarët, që secili do marrë shpërblimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit në bazë të asaj që ka bërë, qoftë të mirën apo të keqen. Shkurt të rregulloheni atë jo gjyqi, po përpara këmbëve të Krishtit. Ne si besimtarë. Po është në greqisht, a? Po, kështu është edhe greqisht. Edhe kjo bazohet, kush do ta shikoj pastaj më me kohën, domethënë, e thot vetë Krishti tek Ungjilli sipas Gjonit te kapitulli 6 rreshti 40, thot kush beson tek mua ka jetë të përjetshme. Në gjyq nuk vjen, por kalon nga vdekja në jetë. E kuptoni vëllezër? Që ti lidhim saktë, domethënë, vargjet e Biblës me njëra tjetrën, sepse fjala e Zotit shpjegohet vetëm me një mënyrë. Vetëm me fjalën e Zotit. Të zbulesa tek kapitulli 4 dhe tek paragrafi 5, te fundi i 5-ës,
dhe tek ajo kapitulli tjetër te 5, kapitulli 5 dhe reshti 6, lexova këtu që thotë që kishte këto lambadhe, si thon atje, që janë 7 frymat e Perëndis. Dhe thot prapë dhe këtu poshtë që kishte ka 7 brij dhe famose 7 sy, të cilat janë thot 7 frymat e Perëndis. Dhe them tani, edhe këto lambadhe dhe gjitha këto janë 7 frymat e Perëndis. Αδελφέ Αντώνη, λέει η αδελφή, στο 5ο εδάφιο του 4ου κεφαλαίου για τις λαμπάδες και τα 7 πνεύματα του Θεού. Επίσης λέει στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, για το αρνείο το εξφαγμένο, η οποίο είχε 7, πώς τα λένε, Τα 7 πνεύματα του Θεού, τα πεσαρμένα σπάσα τη γη. ναι. Ναι. Qa pyet, a kam të bëjnë me njëra tjetën këto, thua Te motor? tani këto thot dhe për këto lambadës që janë 7 frymat e Perëndis, po dhe për 7 syt dhe për 7 brinj që janë 7 frymat e Perëndis. Këto bashkë si lidhen? Πώς συνδέει, λέει, τα 7 πνεύματα του Θεού με τα 7 κέρατα και τα 7 μάτια? Και 7 λαμπάδες. Και οι 7 λαμπάδες, ναι. Σωστά. Όπου βλέπετε κέρας μέσα στη γραφή σημαίνει εξουσία. Ku të shihni brir në shkrimin, do të thot pushtet. Έτσι, αλλά για να τα δείτε αυτά, θα δείτε είναι οι 7 ιδιότητες που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Por që të shihni këto, do të kuptoni se janë 7 virtytet që ka fryma e shenjtë, Τα οποία θα ερχόταν πάνω στον Ιησού μας. të cilat do të vinin mbi Jezusin. Θα τα δείτε αυτά στο 11 κεφάλαιο του Ισαΐα. Këto do t'i shohim te kapitulli 11 i Isaias Και διαβάστε το από το ένα εδάφιο. dhe lexojmë nga paragrafi i parë. Pastaj një degës do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbi nga rrënja e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të, fryma e diturisë dhe e zgjuarësisë, 2, fryma e këshillës, 3, e fuqisë, fryma e njohurisë, e frikës së Zotit, dhe do shtojmë edhe një tjetër këtu që nëse kemi, e respektit. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι θα έρθει πάνω στον Κύριό μας το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό δεν ήρθε? Këtu shohim pra se do të vijë mbi Zotin ton fryma e shenjtë. Την ημέρα που βαπτίστηκε δεν έπεσε πάνω του το Πνεύμα το Άγιο? Ditën që u pakzua nuk ra mbi të fryma e shenjtë. Και λέει εδώ πέρα τώρα τι θα έχει. Ποιες Δεν είναι οι θα- ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου? Πνεύμα σοφίας, 1. Dhe thot këtu virtytet e frymës të shenjtë. E para, fryma e diturisë, Συνέσεως, 2. e zgjuarësisë, Ποιο Βουτής. εδάφιο? Ποιο εδάφιο λέει διαβάζετε? Το 2, 11 Α. Ισαΐα, 2 εδάφιο. ναι. Είναι μια προφητεία, ο κορμός του Ιεσέ είναι ο Χριστός, γιατί από τον Ιεσέ ήρθε, από τον Δαβίδ. Trupi i Isait është sepse Krishti erdhi nga trungu i Isait, domethënë babait të Davidit. Είναι μια προφητεία για τον Χριστό μας και θα έρθει πάνω του το Πνεύμα του Άγιο. Pra është profeci për Krishtin ton që na thotë se do të vijë mbi të fryma e shenjtë. Και μας εξηγεί τώρα τις ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου εδώ. Dhe na i shpjegon tani virtytet e frymës të shenjtë këtu. Το λέει πνεύμα σοφίας, 1. Thot frymë diturie, 1, Συνέσεως, 2. zgjuarësie, 2, Βουλής, 3. fryma e këshillës, 3, Δυνάμεως, 4. e fuqisë, 4, Γνώσεως, 5. fryma e njohurisë, 5, Φόβου του Κυρίου, 6. fryma e frikës të Zotit, 6, Και ευσεβίας, 7. dhe i përendishmërisë, fryma e përendishmërisë, të cilën se thot të këtë jona. Nuk e di. Έτσι, γι' αυτό λέει τα 7 πνεύματα του Θεού είναι οι 7 ιδιότητες, είναι όλο αυτό που λέει θα είναι το Πνεύμα του Άγιο, είναι αυτό όλο μαζί. Pra kjo është fryma e shenjtë, kjo e gjithë së bashku, kjo të 7 këto virtytet janë të fryma e shenjtë që do të vinin mbi Krishtin. Έτσι, γι' αυτό ο Κύριος μας είχε την εξουσία, γιατί ήταν πάνω το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό τα λέει και 7 κέρατα.
Për këtë arsye, nga që ka pushtet Jezu Krishti, thot 7 brirët. Όπου δείτε κέρα σημαίνει εξουσία, δύναμη, βασιλιάς. Θα το δείτε εκεί στο Δανιήλ. Το εξηγεί ότι τα 3 κέρατα είναι οι 3 βασιλείς. Είναι δηλαδή η εξουσία που έχει. Sikur se i shohim edhe tek Danieli, ku ka brirë, pra ka pushtet. Tek Danieli flet për brirët. Μετά είναι λαμπάδες, έτσι είναι φως, το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει. Pastaj janë llampat, nuk e ka shqip llampat. Po llambat. Po, është fryma e shenjtë, pra është drita. Dritë, nuk është Krishti. Όλα αυτά τώρα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αλλιώς πώς να μας το περιγράψει το Πνεύμα το Άγιο. Të gjitha këto pra është fryma e shenjtë. Ndryshe si mund të na përshkruan te frymën e shenjtë. Δεν είναι όπως είναι ο πατέρας που κάθεται στο θρόνο. Nuk është sikur është Ati i cili qëndron në fron. Και μας περιγράφει τις πνευματικές ιδιότητες που έχει το Πνεύμα του Άγιο. Por na përshkruan virtytet frymërore pra që ka fryma e shenjtë. Amin. Amin. Atëherë kur shkruhet ardhja e parë dhe e dytë e Krishtit, vdekja e parë dhe e dytë, ringjallja e parë dhe e dytë. Mund të na shpjegojmë me pak fjalë vllai këto? Po. Tash më thuani nga një. Në radhë të parë, ardhja e parë dhe e dytë e Krishtit, me pak fjalë që mos i marrim shumë kohë. Αδελφέ, λόγια, όταν λέει ο πρώτος ερχομός και ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου. Kur janë? Πότε είναι? Ο πρώτος ερχομός, γι' αυτό λέμε είναι πρώτη έλευση και δεύτερη έλευση. Ο πρώτος ερχομός είναι όταν ήρθε σε κάποιο μέρος και τον είδαμε. Όταν ήρθε επί της γης τότε εδώ. Σωστά. Ardhja e parë e Krishtit është kur erdhi këtu në tokë. Pra, që pa njerëzit dhe qëndruan me te. Παραδείγματος χάρη, ήρθα στην Αλβανία και με είδατε την πρώτη φορά. Erdha për herë të parë, për shembull, kur erdha në Shqipëri dhe më pat për të parën herë. Και μετά από 1 μήνα ξαναήρθα και με είδατε τη δεύτερη φορά. Dhe pas një muaj erdha për së dyti pra, dhe më pat. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή πάω στον ίδιο τόπο, με βλέπουν όλοι, μία και τη δεύτερη φορά πάλι στον ίδιο τόπο και με ξαναβλέπουν πάλι όλοι. Kjo pra do të thotë, shkoj në një vend, më shohin njerëzit për herë të parë. Pastaj shkoj përsëri tek ai vend dhe më shohin për të dytën herë. Την πρώτη φορά λοιπόν ήρθε στη γη ταπεινός, γεννήθηκε σε μια φάτνη. Herën e parë pra erdhi në tokë i përulur, lindi në një grazh. Αλλά μεγάλωσε, τον είδαν όλοι. Por u rrit e pa të gjithë. Γι' αυτό λέγεται επιφάνεια, τον βλέπουν όλοι. Për këtë arsye thot ardhja e tij, pra e shohin gjithë. Και στη δεύτερη φορά που θα έρθει, δεν θα έρθει όμως τώρα ταπεινός, θα έρθει όμως στον ίδιο τόπο. Por edhe herën e dytë kur të vijë, nuk do të vijë për ulur, por do të vijë në të njëjtin vend. Και θα τον ξαναδούνε όλοι. Πας οφθαλμός λέει και εκείνοι που τον εξεκέντησαν. Dhe kur të vijë të dytën herë, do ta shohin përsëri të gjithë dhe thot do ta shohin edhe ato që të i shpuan. Γι' αυτό λέγεται επιφάνεια, τον βλέπουν όλοι. Për këtë arsye thot ardhja ose të shfaqurit e tij. Ενώ η αρπαγή είναι άλλη λέξη. Kurse rrëmbimi është tjetër fjalë. Αρπάζει ο κλέφτης και φεύγει. Ξαφνίζει, δεν το βλέπεις. Rrëmben vjedhsi dhe zhduket, domethënë nuk e shef njeri. Έχετε δει κανένα κλέφτη που έρχεται, αρπάζει και κάθεται μετά μέσα στο σπίτι για να τον δούνε όλοι τις οικίες πως έκλεψε? Keni parë ndonjëherë ndonjë hajdut ose vjedhës të vjedh dhe pastaj të presi që ta shohin gjithë ato të shtëpisë kur të vinë. Έτσι. Αρπάζω, φεύγω. Ενώ επιφάνεια έρχομαι και μένω. Και με βλέπουν όλοι. Rrëmbimi pra është pra rrëmben dhe ikën. Kurse ardhja e Zotit, të shfaqurit e Zotit do të thotë se shohin gjithë. Amin. Ringjallja e parë dhe e dytë. I proti Anastasi και η δεύτερη Ανάσταση. Ναι. Η πρώτη Ανάσταση τώρα αρχίζει, δεν έχει αναστηθεί ακόμα καν. Να το δούμε πρώτα απ' όλα, είναι σε τρεις φάσεις η Ανάσταση. Ringjallja ka 3 faza. Θα το δείτε αυτό στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους. Të shohim tek kapitulli 15 i letrës së parë Korintasve.
το βρω και εγώ να σας πω που είναι ακριβώς. Λοιπόν, 15 κεφάλαιο και διαβάστε το εδάφιο 22 και 23 και 24, τα τρία εδάφια. Atëherë 1 Korinthasve tha. 1 Korinthasve kapitulli 15, 15 Κορινθίους, 1 Κορινθίους 15 κεφάλαιο και διαβάστε από το 22 μέχρι το 24. Sepse ashtu se kurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Por secili sipas radhës së vet. Krishti i fryti i parë, pastaj ata që janë në Krishtin në ardhin e tij. Pastaj do të vi fundi kur ai do t'i dorëzojë mbretërinë perëndisat, pasi të ketë azhësuar çfarëdo sundimi, çdo pushteti e fuqi. Amin. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μας λέει την Ανάσταση σε τρεις, θα λέγαμε, φάσεις, τρεις περιόδους. Këtu na thot pra për ringjalljen në 3 periudha. Η πρώτη περίοδος είναι ο Χριστός μας, δεν έχει αναστηθεί άλλος από τους νεκρούς. Periudha e parë është Krishti jon, nuk është ringjallur kush tjetër nga të vdekurit. Ο μόνος που έχει αναστηθεί μέχρι σήμερα είναι ο Χριστός. I vetmi që është ringjallur deri më sot është Krishti. Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι στον Κύριο, αλλά σώμα δεν έχει λάβει κανένας άλλος. Të gjithë të tjerët mund të jenë tek Zoti, por trup të ringjallur s'ka marrë askush. Πότε θα λάβουν οι πιστοί τώρα το σώμα? Kur do ta marrin tani besimtarët trupin e ringjallur? Το περιγράφει αυτό στην 1η Θεσσαλονικής, 4ο κεφάλαιο και 13 και 16. E përshkruan tek letra e parë e Salonikasve, kapitulli 4. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να γίνεται να ανασταίνονται και να παίρνουν σώμα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Këtu shohim pra se ringjallen dhe marrin trup të ringjalljes pra. Έτσι. Και βλέπουμε πάλι το ίδιο να γίνεται, θα το δούμε αυτό, όταν κατεβαίνει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων τώρα, στη δεύτερη έλευση. Dhe shohim tani të tretën, kur të bjerë Zoti, kur të vijë në ardhin e dytë të tij me gjithë të shenjtët. Είναι στο 24 κεφάλαιο του Ματθαίου αυτό. Është te kapitulli 24 i Mateut. «24 του Ματθαίου και εδάφιο, διαβάστε από το 29, όχι από το, ναι, από το 29 μέχρι το 32. Dhe lexojmë pra tek Mateu, kapitulli 24, 29 deri tek 32, pra 29. Tani till pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të erret dhe hena nuk do të jap dritën e vet. Yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiellit do të ronditen. Dhe atëherë do duket në qiell shenja e birit njeriut, dhe të gjithë kombet e dheu do të mbajnë zi dhe do të shohin birin e një njeriut duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do të dërgojë engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm burie dhe ata do të mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erat, nga njëri ska i qiellit deri te tjetri. Amin. Αυτό που διαβάσαμε τώρα και εις πράξεις των Αποστόλων στην προφητεία του Ιωήλ. Kjo është ajo që lexuam edhe tek veprat e apostujve në profecinë e Joelit. Μετά από τη θλίψη, μετά δηλαδή από όλα όσα θα περάσουν με τον Αντιχριστό, Pas pikëllimit të madh, pra pasi do të kalojnë nga 7-vjeçari Antikrishtit, στο τέλος δηλαδή του Αντίχριστου, λίγο πριν κατέβει ο Κύριος στη γη. në fund të Antikrishtit, pra pak përpara se të zbresë Zoti në tokë. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της. Dielli do të erret dhe hena do të humbas ndriçimin e saj. Και τότε θα δουν, λέει στο 30, το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Dhe atëherë thot tek 30-ta do të shohin shenjën e ardhes së birit të njeriut. Εδώ είναι η δεύτερη έλευση, η επιφάνεια όπως το είπαμε πριν. Këtu është ardhja e dytë, pra të shfaqurit e tij, sikur tha përpara. Θα θρηνήσουν όλες οι φυλές, θα δουν τον Κύριο να Do έρχεται. të mbajnë zi të gjitha kombet, sepse do ta shohin Zotin duke ardhur. Και λέει στο 31 τώρα. Dhe thot tek 31 tani.
και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, do të dërgoj engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm burie, και θέλουν στις συνάξεις τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të 4 erat nga ska i qiellit te tjetri. Εάν θα διαβάσετε το αντίστοιχο στο 13 κεφάλαιο του Μάρκου, Po të lexoni të njëjtën gjë tek Marku në kapitullin e 13, εδώ προσθέτει ο Μάρκος ένα πολύ ωραίο στοιχείο, Marku shkon një pjesë shumë të bukur këtu, kapitulli 13 i Markut, είναι το εδάφιο 27, paragrafi 27. και εδώ πέρα λέει απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Këtu thot nga ska i tokës deri në skaj të qiellit. Δηλαδή, το πρώτο που είπαμε, η αρπαγή γίνεται, μας αρπάζει ο Κύριος με νεφέλη και πάμε στον Κύριο. E para që bëhet është në rrëmbimin, pra kur na rrëmben Zoti dhe takohemi në rretmet e në ajër. Εδώ πέρα άγγελοι μαζεύουν από τον ουρανό και από τη γη όλους τους πιστούς και τους πάνε στον Κύριο. Kurse këtu engjëjt i mbledhin nga qielli dhe nga toka shpirtrat dhe i çojnë tek Zoti. Όσοι δηλαδή σφαχτήκανε τις ημέρες του Αντίχριστου και είναι στον ουρανό, Të gjitha ato pra që u vranë ose u therrën në ditët e Antikrishtit dhe janë në qiell, όσοι έχουν επιβιώσει τώρα και δεν βάλανε το χάραγμα και ζητάνε το Χριστό και είναι κάτω στη γη, γιατί κάποιοι θα επιβιώσουν. gjithë të tjerët të cilët do të jenë gjallë këtu në tokë, por që nuk e kanë vënë damkën e Antikrishtit, Αυτούς θα τους μαζέψουν οι άγγελοι ato do t'i mbledhin engjëjt και θα είναι και αυτοί στη χιλιετή βασιλεία. dhe do të jenë edhe ato në 1000 vjeçarin e mbretërisë. Όσοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή δεν ξαναφεύγουν ποτέ δίπλα από τον Κύριο. Të gjithë ato që do të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës nuk do të largohen kurrë nga Zoti. Θα διαβάσετε στη Θεσσαλονικής επιστολή και ούτω θέλω μεν είστε πάντοτε μετά του Κύριου. Δεν φεύγουμε πια από κοντά του. Do të lexojmë tek letra e 2 të Salonikasve dhe kështu do të jemi gjithmonë me Zotin, pra do të shmangemi kurrë prej tij. Οπότε είμαστε και εμείς εδώ πέρα, δεν λείπουμε. Atëherë pra jemi edhe ne këtu, pra nuk mungojmë. Αν θα πάμε τώρα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, Po të shkojmë tani tek zbulesa e Gjonit, στο 20 κεφάλαιο, në kapitullin e 20. διαβάστε από το 4 εδάφιο μέχρι το 7. Lexojmë tek zbulesa vëllezër nga kapitulli i 20, rreshti i 4 deri te 7. Dhe pa shprone dhe ata u ulën mbi to dhe atyre ju dha pushteti që të gjykojnë dhe pa shpirtrat e atyre që u kishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj dhe nuk kishin marrë damkën mbi ballin e tyre edhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë mbretëruar në Krishtin për 1000 vjet. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbushen të 1000 vjet. Kjo është ringjallja e parë. I lumtë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë pritërinj të Perëndisë të Krishtit dhe do të mbretërojnë me ta për 1000 vjet. Amin. Εδώ μας λέει ότι είδε θρόνους εδώ πέρα ο Ιωάννης Këtu na thotë se Gjoni pa frone και είδε όλες τις ψυχές αυτών που πέθαναν τις ημέρες του Αντίχριστου και δεν έβαλαν το χάραγμα ούτε προσκύνησαν το θηρίο. dhe pa të gjithë shpirtrat e atyre që ishin në 7-vjeçarin të cilët nuk morën damkën, Προσέχτε, και ευασίλευσαν με το Χριστό 1000 χρόνια. shikoni thotë mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Λέει εδώ πέρα και έζησαν. Εδώ λαβαίνουν και αυτό το σώμα όπως το έχουμε λάβει και εμείς στην αρπαγή. Dhe thotë se jetuan pra me Krishtin dhe mbretëruan për 1000 vjet, pra morën trup sikur se ne do të marrin trupin me anë të rrëmbimit. Οι υπόλοιποι τώρα από τους νεκρούς δεν ανέζησαν, αυτοί δεν αναστηθούνε.
Kurse pjesa tjetër të vdekurve thot, nuk ringjallen, thot, nuk do të ringjallen aty. Μέχρι που να πληρωθούν τα 1000 χρόνια. Derisa të mbarojnë të 1000 vjetët. Μακάρι αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Kjo është ringjallja e parë. Στην Ανάσταση λοιπόν την πρώτη είναι όσοι έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας αυτή είναι πάντοτε με τον Κύριο, δεν φεύγουν ποτέ από κοντά του. Ringjallja e parë është ato pra që kanë marrë pjesë në rrëmbimin e kishës, ato do të jenë gjithmonë pranë Krishtit. Και όσοι έχουν πεθάνει τώρα τις ημέρες του Αντίχριστου, αυτούς τους μαζεύουν άγγελοι. Dhe ato që kanë vdekur në ditët e Antikrishtit, për Krishtin, domethënë i kanë mbledhur engjëjt, Τους φέρνουν στον Κύριο και αυτούς και έζησαν και αυτοί, άρα πάνε να πει ότι έλαβαν και αυτοί σώμα. Πώς έζησαν? I sollen edhe ato, pra engjëjt, pra i mblodhen ato dhe i vunë pranë Krishtit, domethënë morën trup edhe ato, si të jetonin ndryshe. Αυτό πιο πάνω λέει ότι τις είδε σαν ψυχές πεπελεκισμένοι. Më lart thot i pasi shpirtra të therrur. Τώρα εδώ λέει έζησαν, πάει να πει ότι πήραν και αυτοί σώμα τώρα Kurse και këtu thot, βασιλεύουν και αυτοί 1000 χρόνια μαζί με εμάς πάνω στη këtu γη. thot se jetuan, pra do të thot se morën trup dhe jetuan për 1000 vjet bashkë me ato të rrëmbimit të kishës. Όποιος τώρα λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, δηλαδή στην αρπαγή και εδώ, Kush të marrë pjesë pra në ringjalljen e parë, ringjallja e parë siç tham, αυτός δεν θα βρεθεί στην ρεμπίμιν κρίση, δεκατρού. αυτός δεν πάει στην Ανάσταση της κρίσεως, είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. atë nuk shkojnë në ringjalljen e gjyqit, pra të ringjalljen për të gjykuar, por janë gjithmonë me Zotin. Αμήν. Vdekja e parë dhe e dytë. Ο πρώτος θάνατος και ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι, το λέμε και εμείς οι άνθρωποι, θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Themi edhe ne thot për vdekjen, vdekja do të thot ndarje. Θα δείτε ότι ο πρώτος χωρισμός γίνεται, θα το δείτε στο τελευταίο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, Do ta shohim tek kapitulli I fundit tek predikuesi. θα το δείτε στο θα το δείτε στο εδάφιο 7, Në paragrafin e 7, kapitulli 12 predikuesi. 12, εδάφιο 7. Dhe pluri t'i kthehet tokës siç ishte më parë dhe fryma t'i kthehet Perëndisë që ka dhënë. Εδώ πέρα γίνεται ο πρώτος αποχωρισμός. Këtu duket pra ndarja e parë. Μόλις δηλαδή πεθάνει ο άνθρωπος, λέει πιο πάνω κάποιους λόγους που μπορεί να πεθάνει όταν θα χαλάσουν κάποια ζωτικά όργανα του σώματος, εγκαταλείπει η ψυχή το σώμα. Sapo të vdes pra njeriu, thot do karakteristika të trupit të njeriu kur është për të vdekur dhe ndahet pra shpirti nga trupi. Και τότε θα γίνουν δύο πράγματα. Το σώμα αυτό που είναι από χώμα θα επιστρέψει στη γη από την οποία βγήκε. Atëherë do të bëhen dy gjëra, thot. Ky trup, thot, i kthehet tokës siç ka qenë më parë. Και το πνεύμα, η ψυχή δηλαδή και το πνεύμα πάνε μαζί αυτά, θα πάει στο Θεό που μας τα έδωσε. Dhe fryma ose shpirti që shkojnë bashkë, domethënë, shkojnë tek Perëndia që na i dha. Γιατί φύσης ο Θεός πνεύμα ζωής και έγινε άνθρωπος ψυχή ζώσα. Sepse fryu Perëndia, frym të jetës tek njeriu dhe njeriu bën shpirti gjallë. Αυτός τώρα είναι ο πρώτος θάνατος που δεν μπορεί να τον αποφύγει κανείς. Όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουμε. Αν εξαιρέσουμε τον Ηλία και τον Ενόχ και όσοι θα αρπαχτούν, όλοι οι υπόλοιποι δεν θα γλιτώσουν αυτό το χωρισμό. Να το ξαναπώ. Për jashtim të Elias dhe Enokut, që paraqet fjalë e Zotit që u rrëmbyen ashtu, domethënë nuk vdiqën.
u morën lart në qiell, të tërë të tjerët, domethënë, nuk i shpëtojnë kësaj, domethënë vdekjes. Αυτός είναι ο πρώτος χωρισμός. Χωρίζει το σώμα από την ψυχή και το πνεύμα. Διαπαντός, χώρισε, έφυγε πια. Pra kjo është vdekja e parë, domethënë që ndahet trupi, domethënë vdes ikën na kjo jetë. Αν θα πάμε τώρα στο 20 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Και ose shkojmë te kapitulli 20 tek zbulesa, θα μας διαβάσετε το 13, το 12, 13 και 14. te kapitulli 20 e zbulesa, rreshti 12, 13 dhe 14. Dhe pas të vdekurit të mëdhenjit të vegjël, që rrinë në këmbë përpara Perëndisë, dhe librat u hapën, dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra sipas veprave të tyre. Dhe deti dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u plakën në liqenin e zjarrt, kjo është vdekja e dytë. Εδώ τώρα είναι ο δεύτερος αποχωρισμός. Këtu është ndarja e dytë, ose vdekja e dytë. Όποιος δεν βρεθεί γραμμένο στο βιβλίο της ζωής στην τελική κρίση, Kush nuk u gjeti i shkruar në librin e jetës, domethënë te gjyqi përfundimtar, θα πάει στη λίμνη του πυρός. do shkoj përfundimisht në humbje të përjetshme në ferr. Όποιος πάει στη λίμνη του πυρός δεν ξαναβγαίνει ποτέ πλέον από εκεί. Kush shkon në humbje të përjetshme, nuk del me përfundimisht që andej. Εδώ τώρα είναι ο χωρισμός της ψυχής, του πνεύματος, του ανθρώπου δηλαδή πλέον, των αγγέλων από το Θεό. Θα είναι ο τελικός αποχωρισμός. Këtu është ndarja përfundimtare e shpirtit dhe e frymës, përfundimisht nga Perëndia. Ο πρώτος θάνατος χωρίζει το σώμα από την ψυχή. Vdekja e parë është ndarja midis frymës dhe trupit, vdekja që pësojnë. Ο δεύτερος θάνατος, όσοι λάβουν μέρος σε αυτόν, σημαίνει ότι αποχωρίζεται η ψυχή από το Θεό και πάει στην αιώνια απώλεια. Vdekja e dytë ka të bëjë me ndarjen e shpirtit dhe të frymës së njeriut përfundimisht nga Perëndia dhe shkon në ferr, në humbje të përjetshme. Amin. Amin.